Një ditë para protestës së paralajmëruar të studentëve, kryeministri Kristian Miskoski u bëri thirrje atyre që të mos lejojnë të jenë mjet në duart e një partie politike që jeton në shekullin e kaluar. Ndërkaq i siguruai studentët për zgjidhje të këtij problemi, gjithsesi se siç tha kryeministri, si qeveri kanë formuar grup të ekspertëve të kushtetutës, të cilët po punojnë për një zgjidhje që do të jetë si kushtetuese ashtu edhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Второ, кое што исто така е важно, е да кажеме дека студентите своето високо образование го оформиле на својот мајчин јазик, во случајот албанскиот јазик. Трето, претходната влада донесе еден закон, тоа е законот за јазици, кој што знаете дека е предизвикан пред Уставниот суд и токму е предизвикан оној дел кој што се однесува во правосудството. Четврто, знаете дека за тој закон имаме мислење негативно од страна на Венецијанската комисија, која што вели дека треба да се напушти билингвализмот, односно двојазичноста во рамките на правосудството, бидејќи има предизвици. Тие предизвици се најчесто поврзани со владењето на правото. Ndërkohë ai vlerëson se është hipokrizi që kjo protestë mbështetet nga partia opozitare, e cila këtë problem nuk ka arritur ta zgjidhë për më shumë se 2 dekada. Овој протест, за жал, гледам дека е силно поддржан од една опозицијска политичка партија, која што повеќе од 20 години не успеа да го реши тоа прашање и сега би рекол лицемерно да на овој начин комуницира со јавноста. Protestën për provimin e jurisprudencës që të njëjtit të mund ta japin në gjuhën shqipe, studentët shqiptare kanë paralajmëruar për të hënën. Studentët në daljet e tyre publike kanë bërë thirrje që partitë politike mos ta përdorin kërkesën e tyre për ta politizuar.